Lo mi pite ho na bon nuvin kahin lim kit nuvin chizong le nang ho zo si ne support za luvin to hin subscriber zong 1k avalta in amasa video kahin bol chunga share a bol pi a in like comment subscribe a hin bol pi ho zo si na bon cha chungwa an ki pa thu kahin sein mabana zong ne hin ta so jing deu kahin ngai cheki ne tune a hi kanat na hong ki patdan hilowale symptoms kana nei ho chu kahin sei de hin anat na ki bang zong le ami dung zu ya he symptoms chu achom chom ummai the a hin tuni a ken kan sei de hi le ke ta asa chunga kahin tu ho chu kahin sei de hin kanat na kahin he do ma sangu kum thum ma sang lang ho a pana hi ke hin ti chung du ti dan cho ega a ki khet kha ho a eti chunga adu den ho ta bang ho chu ho khu kan nei ji hin lim kan la do zong omin cho chu ga aveo hitin na kata sa ti chung dum ho chu cho hi a hin hita hi zen lo wai ekoi zong le chun a cham chama ana phakit ji hung ki ji a phakit ji a hi hi ho se se ong chu hilowa gums bleeding ho zong hi kan nei nei jing ji chuting le lungwai bp nim ti ho hi pha se a chu kan nei jing chuting le menstruation khasi a hi ke a hi anaki su ji lo thakhat le khat vei nei na dinga khu ni vei chang ka nei ji a hi lowa zong le thani chang ki zoma ka nei lo no ti ho ji a hin a pet na dinga chu ima cha na ki gel ji lo ke yong hin ho ka na sa ji lo he mi chen na thine ki su lo hospital ka ki ve sen ti ho ana sei ji vin ke chun thani chang ki zoma ka nei lo wa zong le chun ho ka na sa ji lo hin edam mol dunga hospital ho ega chi a doctor ho ko ma ega sei zong le gai ni lang ke ves en na thine ki su sa lo chu ti ho chu ana sei ji na win ei wanga eti chung dum gums bleeding ki ti ho chu vitamin c wa na he ti ho ta ba eti dum ho zong chu eti san hong ki khial gut pha na hu ji he ima cha boy poi ti ho hu ana sei ji win hi le ei zong chun ho ana ki salo ai in 2022 December a hi cha thi kane ya hi haptani lang hi kinga lo wa ta hu ka hin nei pha na hu ka ta sa hong lel tha city hospital la hi kana chi ma sat pe no hin kalung ho hung wa ya tha kha cha ka nei lo pha na chu sum ha le zong le ki ta city hospital infala chu lai khu kana zu no hin ka chi na wa chu ipks anong hom ati win ko zong chun ethine ki su lo a hi za chu prolonged menstruation he hiti ti a he ka ti wa hi le a doctor no hin mi za thum la mi khat le ni ho hin chu ho he anei ji e ati in aman hita a sei pha na chu ei zong chu ana ki lung mong ki akan na dingin lo ho ei hin pi in cha chu cbc ho te so ka hin boluwa in ka hong ki le o a hita in azing lang a hin hospital pa na hin ei hin ko lovin hemoglobin zong 4.2 cc a umin platelet zong 20,000 bo a hitai hi chi hi a hi ale gang chala na hin puyuwa thisan ho aki khailo wale boy di tai a hin ko hi ki hu do zo lo di tai ti ho chan gya hin sei u a hin kei wang cho chu a pe na chu ka he po in ka in ku te chen hospital a ki go in thisan anim je me khai de ti ve ti se chei khai pi o hin anunga an sei chu hong chu anunga a hin sei do bi mo hin cha hospital a ka chi wa chu a pe na chu thisan ho a khayo gai ni lang problem hi de he ati wa te so yong za a bolo a hi wanga chu abona normal a hong hi phana chu ina ei hin le sol do kinuwa chilaya chu ka hemoglobin hi 9 ho athin phana chu a thi chi ho hong kang le phadi tai atiwa thi kan na dinga chu lo ho ei hin pi wa ina ko hong ki le o hin bana hi haptani zo langa zong hi bleeding hi phatalo angaya au jeng phana chu city hospital apana chu rims ane refer win ka zo hi ve city hospital he
kati uvin ten le ama hon rims a hin refer wa cha chu rims a chu gong ki zen pan a hin rims a kati wa zong hi ama ho hin gas ama sanga ka ki vet sa na gas vet no wale prolonged menstruation akisut pha na chu ama ho hin gai ni lang boy a he gai ni lang iga gai ni lang ana ki vet sa dio hi ativin kyo test ki bol no ho si cho bona ka vet sa ki nu wa hi le ama ho zong hin so si hi normal a he ati ki phan wa chu cha chu doctor khat na hongin masanga ti chung dum ho a hi lo wale gums bleeding ho nan na nei ji am ti ho he e hin do hin ke ong chun hinge cho chu kum thuma sang langa pa na chu kanei nei jing a hi ta ye ka ti inte le ale hospital a hin chom khat umovin chi sunga chun investigate bolo hite ati win cha chu January a chu 2023 January a chu rims a kong ki zen pan a hin investigation za chu ki bol a hin gampama zong athanu a hi lawale Manipur suma ma a bol zong izan ham khat a bol zo wa zong hi anat na hi ke do lo a test bol zo siu agin mo zo siu chu normal nge na ahung do pha na hi doctor no chun last upai dinga bone marrow biopsy bolu te ka gin mo khat a umi ati cha chu bone marrow biopsy chu ga se dinga chu ka kongu a pana hi athin tui ho chi kho ala do wa chi khu test a bolo hin chi zo wa test report ahunga chu ama ho gel khel lama phazoti di dan he ama hon ana gel wa chu blood cancer a hi lo wale aplastic anemia hidinga anagin mo a hin a hi wangin pathin phathei na ti dam e man igel sanga chu a phazo a hungin aplastic anemia che zong kitilo a hi wanga chu agin mo chu aplastic anemia hidingin gin mo a he ti se chu hung ki sei a hin cha chu doctor no in zong epp hile gampa ma na chi u angai ta ye lai hin akizen na ding man cha ho zong a hin ke hon la ya ka bol thei chanu su ka bol lu a hi tan chi kala hi ma cha ka bol be thei te hi ve lai hin machine akisu zong a pui atin plastic anemia chu ana hi ta hi le bone marrow transplant bol leo chun hi jing di he adang ima cha zong a pui angai pui lungim na ding ki cha na ding a pui ti ho chu ana se in a hi wangin aman ana se a chu sum hi 15 lakh so be wang chu na ki ginu angai ana ti chu ama in chi zat a se chu ama a ko na chu chaina hi ta in chi zawa chu 2023 March date 14 na chu aims a ki zen dinga ka hongu a hi aims a ka ki zen na lang chu chan chun ga angaleng rims a ka sunga ka ki zen sunga hi ke hi thisan thom a hi za chun nisi le thisan khai jing ngai a hi ni khana hi blood unit thum le li cheng ka ki khai na zong ji a hi lawang le ni khana chu thome ti ong le kha chu ki khai te a hi fifth semester exam kapi ding lai ta zong a in cha chu exam zong ka bol thei ta po in ho zong chun he thi ma jing oven exam chun all bol thei he na ki na dam mo bo chu kho he ti oven amo zong he thi ma jing oven cha chu exam bolowa chu rims a chu ka chu ti jing a hi ta in rims a ka sunga thisan kana ki khai do hi unit 70 to 80 ki ka ho hi di a in PRBC to platelet ani a hi chi zan ho chu hi di a hin tingle rims a ka sunga sumle pa ya eki thopi ho a hin tingle thisana thale zunga tingle ka ko ma taw na hung man pi a hin inmuna taw na hin gel do ho zo si na bon cha chungo ba avel in ki pa thu ka hin se ke ni nang ho zo si zala nang ho ki thopi na zala chu to a hi chan hi ka hin pha zo he ti zong chu ka hin se ke na hin tingle zan hi 2024 June date 14 na zan hi chun check up ka chi in a hi la good news kha cha hi le kaloni ho ama sanga chu ethoa pana hi lo ni edi ji ain hi wang zan hi apana chu lo ni edi chu kha cha ta pu in abona chu ni nga so vin a hi wanga chu
chilo hi rituximab injection a in chiwang hi December transplant ki chaya ningkum December a pana chu kahung ki khai pan a in December hla chun thakha hi li ve kana ki khain hapta sia hapta khana khat ve December hla sung chu kana ki khai in ai wanga tukum January a pana wang chu khana khat ve ka ki khai ta in tu a zong hi lo adang ho ka nga wanga chu chiwang hi kana ki khai jing de hin aman hi 42,658 man ai aman tam dan chu nang ho na lung don du yong chu chum hi le kyong hi ka lung dong ai ai sumyong hoya ki kila a za za ma yong hi thasya yong chu ane ki kap zam kong ka gel le ka lung adong in ai wanga pathin a phat dan hi alo pi dan he mahon zolo wanga chu phasa hi ki tau je no hon zong nei tau pi yeng o hin ka ki zen na ho ama chal jing theina ding ta hi tau na chu ana ki mang jing ji hin pathinin i tau nau asangin tuni chan gya hi sumle pai ho zong hi kan aki mu jing ina hoilang pa boy chin cha bi ana don o a hi lawale na lo chu an a khat le ni apan zong le ti hi tu ge hen a jing in na bon cha chung wa ka ki pa in ting le ke ke zen wanga hi sumle pai ho chunga hi ka in kute hin nanggel de hi he khon alam lamin bol na wing ati ju hen ai wanga chu gelo theilo ji lo ka gel ja le pathe ni alo pi ji dan ke hin khuta jong hi akila je hin ka he thim di senin mi him khat ga gel dinga chu hi banga lo man tam hi egial pha dinga chu I tiong hoya sum kikil a ki chu do dam tiong ane ki gel mai the he hi zong le ke pathin in ei phat thei bu na chu lo te ho jong hi ba lo hi lin ka nei nei jing ovin ki chu ana ding te ho hi sum ho yong hi pathin in a pha cha ka man cha ding chanu wa he hin gon pi jing o he ti chu ka hin thong da in chu teng le ma bana zong ne kin na taw naw ka ngai cha jing in ei ho zo se e taw hom ting le pathin in zong dam thing nei hin pi ding hi ka ki nem ting le tu a hi ke yong ka ta sa hung or pha na he ken zong sum le pai neo mu thei na ding a hi le tia hi thil hi ka ki bol ji a in chi chu aban video ting le ipi ka bol ji ham hi lo wale ipi ka bola sum ka ki hol ham te ho hi ka hin sei de hin aban video ting zong le lu lu ta nei na ve video ti chu ka hin sei do kin he tu ni adinga ka hin sei na chan chi tan te ka ki pa